Zdravo, dobrodošli na kanal Tehnomanijak, ja sam Katarina. Složit ćete se da je posljednjih godinu dana bilo i više nego izazovno. Mnogi su se suočili sa time da su prostori za život postali prostori za rad, ali i zabavu, odmor, blejanje. Mnogi su se suočili i sa nedostatkom uređaja, pre svega računara, ali i prostora za iste spravice. Zato je Beelink ponovo zasukao rukave i napravio odličan mini PC računar. Danas je sa nama model SEI sa i3 procesorom 10. generacije. Pogledajte o čemu se radi. U pakovanju dolazi napajanje sa snagom od 50 W, to je 3 ampera na 19 V, što je i više nego dovoljno imajući u vidu prosječnu potrošnju ovog računara. Zatim su tu dva HDMI kabla, jedan standardne dužine, a drugi kraći, za slučaj da računar želite da montirate iza televizora ili monitora. Spakovano su i odgovarajući nosači za šrafljenje i prateći šrafovi. Tu su još uputstvo za instalaciju diska kao i potrebni kabel, što znači da možete povezati dodatni 2,5-inčni disk ukoliko vam je potreban. Sa prednje strane uređaja je dugme za paljenje, odnosno gašenje, konektor za slušalice, USB-C port koji se može koristiti za povezivanje monitora sa Full 4K 60 frame u sekundi podrškom i dva USB 3.0 porta. Sa zadnje strane je ulaz za napajanje, dva HDMI 4K porta, dva USB 3.0 porta kao i gigabitni LAN port. Na bočnoj strani je pored ventilacione rešetke i slot za SD karticu. Iako staje na dlan, u kutiji veličine 113 x 124 x 41 mm je smeštena jedna ozbiljna mašina. Ugrađena je 10. generacija Intel procesora i to Comet Lake i3 10110U sa 2 jezgra koje izvršavaju operacije u 4 niti. Radni taktim se kreće u rasponu od 2,1 do 4,1 GHz. Procesor prati 8 GB DDR4 memorije na 2666 MHz sa mogućnošću proširenja do 64 GB korišćenjem dva slota, a za skladište je zadužen M2 NVMe SSD od 256 GB sa brzinom upisivanja i brisanja podataka od 1900 MB u sekundi, što se u praksi pokazalo do 1600 MB u sekundi. Ova brzina zaista znači u radu sa velikim, zahtevnim programima, ali i u toku igranja igara. Uz računar dolazi preinstaliran Windows 10 Pro sa pratećim drajverima, tako da može biti spreman za korišćenje u svega par minuta. Procesor je uređen u 14 nanometarskoj tehnologiji sa maksimalno deklarisanom snagom od 25 W. S obzirom da se radi o malom, kompaktnom uređaju, može se reći da je ovo procesor srednje klase. Uređaj ima odličan sistem hlađenja sa jednim velikim ventilatorom, maksimalne brzine od 4500 obrtaja u minuti, kome je pridodat i dual heat pipe sa heat sinkom. Zadržane su ventilacione rešetke gotovo sa svih strana uređaja, tako da ni pri najvećim opterećenjima sigurno neće doći do pregrevanja. Kada se uređaj dobro optereti, čuje se zujanje ventilatora, ali je to ipak jedan kompromis koji se morao napraviti. Meni je to ok i ne nervira previše, u rangu je buke koju pravi jedan nešto tiši laptop. Kao i prethodni Beelinkov model GTR, i ovaj dolazi sa podrškom za Wi-Fi 6. To je zaista za pohvalu s obzirom da konkurentski uređaji koji su uzgred i mnogo skuplji nemaju podršku za Wi-Fi 6. Maksimalna brzina ide do 2400 MB u sekundi, što je, priznaćete, impresivna brzina.
Pored velike brzine, vrlina ovog Wi-Fi-a jeste i stabilnost veze kao i bezbednost koja prati sve Wi-Fi 6 deklarisane uređaje. Naravno, da biste iskoristili njegov pun potencijal, potreban vam je i odgovarajući ruter, a možda bismo o jednom od ovih rutera mogli da govorimo u nekom od narednih testova. Pišite u komentarima. Zanimljivo je vidjeti i skoro pa potpuno otključan BIOS koji ne sakriva maltene ni jedno moguće podešavanje. Ovo je sjajno za entuzijaste koji bi malo pročačkali, ali svima ostalima savjetujem oprez i promjenu jedino parametara za koje ste sigurni šta rade. Performanse uređaja su zaista dobre, imajući u obzir o kom formatu uređaja se radi. Za testiranje smo koristili slične aplikacije kao i za prethodne Bilinkove mini računare. Mogu reći da je zaključak da Windows operacije, pokretanje aplikacija, ali i svih drugih sadržaja radi besprekorno. Ovome svakako najviše doprinosi dovoljna količina RAM-a i brz SSD disk koji donekle ublažavaju ograničenja ipak skromnog procesora. Reprodukcija 4K sadržaja sa YouTube-a i Netflixa je besprekorna. I ovdje smo isprobali nekoliko test klipova sa bitrate-om do čak 120 megabita i reprodukcija teče glatko. Kada su u pitanju igre, za jednu ovako kompaktnu mašinu i više nego zadovoljavajući izlazi na kraj sa njima. Doduše, morat ćete se zadovoljiti nižim rezolucijama i nižim podešavanjima detalja, ali ovo je i za očekivati za ovu klasu uređaja koji nisu prvenstveno namenjeni igranju. Ukratko, većinu naslova ćete morati da igrate u 720p ukoliko ne želite ozbiljne probleme sa FPS-om. Za emulaciju je i više nego dobar. Svakako će zadovoljiti casual gamere koji bi tu i tamo da odigraju nešto na brzinu u pauzi, a ukoliko želite da igrate AAA naslove, i ovog puta preporučujem korišćenje streaming servisa kao što su GeForce Now ili Stadia. Ipak najveću primjenu ovakvih mini PC-eva ja iskreno vidim u poslovne svrhe. Računar se odlično snalazi sa ogromnim Word i Excel fajlovima. Bez problema barata sa 20 tabova u Chromu, a ja sam na njemu bez problema montirala i eksportovala videoklip u Premieru. Doduše, nije se radilo o nekim kompleksnim efektima, ali ovoga je već malo više opteretilo te se ventilator vrteo na maksimumu. I naravno, preview opcije su morale biti svedene na minimum. Ovo je i za očekivati i ne možemo se zameriti s obzirom na procesor koji ima. Treba pridodati da ima izlaze za dva monitora u punoj 4K rezoluciji, a preko USB-C porta možete zakačiti i treći. Ovaj računar može poslužiti kao media player, ali i kao odličan media server za Plex Kodi. Mali je, elegantan, kompaktan, gotovo nečujan i naravno mnogo lakši za prenos u odnosu na laptop, a kamoli desktop računare. Na primjer, kada ga zakačite na leđa monitora ili TV-a, a koristite bežični internet, miša i tastaturu, jedina dva kabla koja vam idu na stolu su kablovi za napajanje monitora i računara. Strava, zar ne? Sve u svemu, dopada mi se ovaj mini računar. Razlika u odnosu na prethodnu generaciju Gemini Lake procesora je primetna, a prisustvo Wi-Fi 6 sertifikata je za svaku pohvalu. Ukoliko želite odličan mali računar koji također možete koristiti kao super media player, ovo je zaista dobro rješenje. Vidimo se uskoro sa nekim novim uređajem. Do tada veliki pozdrav! Ćao!